لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى إنسانا بفكرة ذا إنسانا وفده وكي دين وكي نسل تفاكر منتي إنسانا بير تبقى مدل اللوب جسوافه مدل اللوب كرمكي من إنسان طبيعته مدى جماع كرما كرما دنيا آراست كرما تكا إنسانا مسك كرمكي الدنيا إنسان لبنته نصيب هود منتقى إنسان مسك كرمكي طبيعي كمه إما بالدنيا کے زینت تو بترے زینت کمگا اللہ سبحانه وتعالى لبوا فائچ مودلا دارین نکی قرآن اللہ سبحانه وتعالى کف سورت کا بیان قربانی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مودلا دارین نکی می دنیا کے حیات کا زینت کمگی اما انسانا مودا هودما مسك كرما دنيوي بيرتك انسانا مسك كرما كي اسلام دي منا قرا كمنو ادي اب بسنو اما قران الله سبحانه وتعالى وحي قربني وتحبون المال حبا جما ادي ابا بهم مودا لوب قران مودا جما کو كرما اما انسانا حال الله تعالى بيان قربني نموس بمدى هودا الإنسان بين وباكم بيان كره مفهوغا بمدى جماع كره الإنسان لو بكراكم بيان كره مفهوغا الله سبحانه وتعالى إنسان من إرشاد دفاف به خاصة مسلم على إرشاد دفاف به بيفهر بمدى بغن قصداني بدارين بغن قصداني الله بذكر منها اكبا قروا اتشكت माने कि मुदा होदा एक कुरमा ए मुदा गिना कुरमटका बायफहर इंसाना मगुम कहा लागे बदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला जिक्र कुरम मीहा इक्बा करवाएगा बायफहर मीहा बिलफवा दारी ए दारी बेरे के बदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिक्र के इलाह के दीन मीहा इक्बा करवाए चकम मिया एक कोस मीहा बिलफवा मुदारकात कुरमा हिमायत कुरमा मिकंतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला वरी इंसान मत लाजिम कुरबा शरीयत के फस मकसद तो तेरे मकसद के मीहा के मुदा हिमायत कुरमा रकात बोरा मसद के को के मीहा होदा फवा मुदा ए मुदा हिमायत कुरमा तका रसूल हदीस कुरबनी मन कुतिल दून मालिही फहुव शहीद मीहा के मुदा दिफा कुरमटका ए मुदा हिमायत कुरमटका लुकुन लुक्तुमगा मीहा मरवचकम गवानो एने की शहीद के दर्जा गवानो शहीद के एम इस्लाम दे मना न करे मुदा होदा अदे इस्लाम दे मना न करे मुदा जमा पूरा का बस अदे कियते मुदा के दिफा व लुकुतुम इस्लाम दिन बार वाला अदे दिफा कुरम तेरे मरवच मीहा शहीद के दर्जा एम विच को बात इस्लाम दिन दे इरशाद की मुदा एमे फुर्ता मका ए मुद्दा हक ए मुद्दा दिबेगम बा हक अदा कर इस्लाम भी हमें कन गोवाने मुद्दा एकरमा को मसले ने मुद्दा जमा करम को मसले ने एकमा को ए मुद्दा के हक अदा कराशे एगे मीस तक न देन जेबे इस वदगा देश एम अल्लाह सुब्हानहु व तआला फतो गवार मति मेरे दरजे है और हदीस तक कुरान के आयत अल्लाह ताला बयान करा बाफे मुद्दा है न करूंगे मतिवेर कमा बेहेगो मोदन सदगा कुरमा है फौरन के मतिवेर कमा बेहेगो एक इन आयत का अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसान है बिस्ना दुनट का मिसाल जसवनी مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الله के मौका एमीहुम के मुदा है द कुरा मीहुम के मिसाल की कमثل حبة ओशक के मिसाल ओशक इंदा मीहे के मिसाल كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة وشكم وفراغ دا جهد كرابا وفديكم بكراغا جسديك أو فدين بعد
විස්නාද බිම්මතිග ඉන්දි එම්මෙ ඔෂෙ එකමක ඔෂුන් ෆලාගන් හෙදුණු ගහුග හක් කුරාගන් වැස් කොම්මෙ කුරාගන්ගේ සකේක යවවර ගින ඔත් දිබෙගේ නතිජා නුකමෙ අන්නනි එෆෝග බයන් කරවනි වල්ලාහු යුضاعف ලිමන් යෂා අද අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉරාද කුරා වාරක යවවර මිස්කිනන් දෙපයි එහෙම සදගා කුරමුගේ මීහා සදගා කුරා මීහාගේ එනගේ මුදලගේ ලෝභි හුරුමා එක්කවස් ඒ බොරකමා එක්කම මුදා ජමා කොෆවස් ඒගේ අල්ලාහ් කමගේ හේද කුරීම ඒගේ මිසාල ජීවන හස්තේක ගුණය වල ඉතුරු වෙගෙන්දා මතිවරිකන් එන්නේ දෙමි අමලක ගොඩක බයෆාරා බය මීහුන්න විස්නේනි සදගා කුරීම සුමීහාගත මුදා මදවා සදගා කුරීම මීහාගේ මුදා මදවා එකමක ඉල්මෙල සදගා කරන මතිවරිකන් බයන් කරවා කමෙන් යකි සදගා කුරීම මීහාගේ මුදා ඉතුරු වෙගෙන්දා මේ බුද්ධිය විස්ඥාගේ එංගේ කමෙන්නෝ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් සහීහ් මුස්ලිම් ද සහ හදීස් එක බයන් කරවනි මා නකසත් සදකතු මින් මාල් සදගා කුගේ මීහාගේ මුදා දෙපසෙන් චෙමුන්නේ නොයේ රංගල දුනියාවේ එකතු ආහාරමක තොසතේ කරෆියා වයිගේ දිහා රෆියා සදගා කරෆියා ඒ මොලේ මෙකම් කබෙදන් එකමක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි දෙවවා ෆරා රිසුක දෙවවා ෆරා ඒ ඉලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒගේ බදදුක ඒනාය දෙපයි ඉතුරු කරපයි මුදා එහෙම යකීන් කරන්නේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ හදීසේ දොගෙන් නුවන් ඒ දීපේ වහී එක්කම ගමනු ඉනුවේ එහෙන්කම බාන සදගා කුගේ මීහාගේ මුදා මදෙනවා අද කියෙත් මුදලුක බරකයා ලබ්බා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මුදා ඉතුරු කරපයි තිම්වනය මතවේක ඉංගෙන්දා කවකි සදගා කුරුගේ සබ මීහාගේ ෆාෆත ෆසව අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඔබා දලීලකි රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කර ඉමාම් තිර්මිදි රිවායත් කරවා හදීසේ අස්-සදකතු තුත්ෆියු අල්-ඛතිය්යා සදගාතු මීහාගේ නුබාන් තත්තිවාලේ ෆාෆත නිවාලේ කිනේ බයන් කොද්දවනි කමා යුත්ෆිඋ අල්-මාഉ අන්-නාර් අදිෆාංගනක ෆෙන්නරීම අදිෆාංගන නිවිගෙන්දා ෆදා සදගා කුරුම මීහා කුරෙන්න ෆාෆතක මීහාගේ නුබාන් තත්ෆහිදිගෙන්දා ෆිදාකෙන්දා වෙල්කම් කොම්ම මීහ පස්විස්නාලම් මේ හයාතුව නිල්ලක බිස්නාලම් එමීහගේ නෆ්ස කිහා ෆාෆයි කුරෙෆුන්නා කිහා ෆාෆයි ආරම කුරා ෆාෆත එෆාෆත අහම්මගේ මෝනමතිගේ අසර ෆෙන්න නම අහම්ම එකෙක්ගේ මෝන බදාලම එකශීගේ නුවවර පුතුමාන එකම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆාෆයාගේ දෙරෙම් ඕනෝ මින්බර බනි බම්හනා කොටපා එෆාෆත ෆොහෙවිදා මගේ බයන් කොට සදගා කුරාෂ මේ වුණ හේෆෝරවාෂ හේවකන්ත කුරුම මීහාගේ මුදා හේද කුරාෂ එහෙන් ආයතක අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කුර්ආන් වහී කරවන හූද් සූරතුග ඉන්නල් හසනාති යුධිබුන සයියිාත් අම කෂවරුන් හේවකන්ත මීහාගේ නුබාකන් ෆොහෙලේ එම බයිෆාර මීහා තවබා නොවෙහුන්න ෆාෆත මීහා තවබා නොවෙහුන්න ෆාෆත ෆොහෙලෙකින් බදේ මීහා කුර හේවකම කාකුලි කුර සදගාතකයි ෆාෆ කුරවේනේ ගිනවීම කොම්මේ ෆාෆක වකින් තවබා වහන්න හදාන්නේ නෝනේ එකම බයිෆාර අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා නිදීන් ගවා රහමතුක තෙරේග ඉලාහ ෆضل වන්ත වෙලකම දරුම වන්ත වෙලකම ෆාෆත ෆොහෙලෙකින් බදේ කුර හේවකම කාය එහෙම නොබලකම කුරෙවිජ්ජා නියමකට සලෆුන්ගේ බේකඩොම් බයිෆාර බේකන ෆාෆයි කුරෙවිජ්ජාම්ගේ ඉහ්සාස් කුරෙවෙ හිමිනු සදගා කුරන කීවෙන්නේ ඒ ෆාෆ ෆොහෙලොම سيرت بيان الدفاع أتمنى كما قال الله سبحانه وتعالى أرضكم بيفار بنمتي لأورد أردم يساب إله سبحانه وتعالى كوفا وحالتك كوفا مدوغن إبادة إنسان القرآن سر القرآن صدقات يساب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قرباني إمام طبراني رواية قرباني وصدقة السر تطفئ غضب الرب سر القرآن صدقاء الله سبحانه وتعالى كوفا مدوغن ديگه سوا එහෙම අර්ථ කරන මේ සදගා කරන මැදිනේ කමීගේ එන්නේ කීවේ මේ
hadis ka namaz gawah ke asman sunna namaz gawah nota sunna roda gawah nota umrah galakam gawah ki sadagat gawah ke asman e sadagat ko mati ni faswana kamakam sadaqat me mati ni hamawa ikamaki qiyamat duwa mistaku e hono ga gada hono ga timen je duwa mistakunna ir kyari kolege ma duwa ade tanega em beskada hiyawa hikame gahin em beskada divaran den duwa hega hame kani allah subhanahu wa ta'ala ge arsh kolge hiyawa duwa e arsh kolge hiyaye balebe duniya matiga sadaga koremi ema rasul sallallahu alaihi wasallam hadis qur'ani sab'atun yudhilluhum allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh habbayakam hiya hikam dibigen de qiyamat do gawshi ge hiya e duwa ki hiya fewa ehen ebbes hiya de mahshar ge maidan anwad hayga ege tren ebbay kam ga hadis qur'ani wa rajulun tasaddaq mi heke sadaga qur'ani kihne sadaga qur'ani akhfa hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu ena sadaga qur'ani ena ge baatun qura ena kanatun qura sadaga बात बस देंगे सिर्फ हेमाने की सदगा कोरंगे मतवेर कमा मैं शक्किन ने आहर में कहते हैं गिना भी हम नकी हेड कोरा में अधिकास सकत दिवे ही नकी दीलती में अल्लाह मग हेड कोरंग कोरा ही तुम कोरा में नम बस मी हेड कोरा में समाल वांचे फस कमेंगे में एक तरह एक कम की हेड कुरान देखुन तेरकम के नियम मीहा के किबन दूर करम देखुन तेरकम के मीहा के होरिहा हेवा मन हला कोल्ला कमे अधिकियत एना कुरा हेवा मन देखुन तेरकम के साबो शिरुक बदल वेगेंदे कोडे शिरुक बदल वेगेंदे अनेगे साबो क़यामत के मीहा हुकूबा लिबुन क्या वेगेंदे क़यामत के नरकिया मिल्लाले वे किम्मी हो मोन वत मिल्लाले वे किम्मी हो एमी होने की दुनिया मति वर योदा फारंगल अमल को मोन भाई एक तरह के की दुनिया मति अल्लाह ताला एक वक्त में मुदा देवा ए मुदा हेद कुरी मी है एकम को ए हेद कुरी की ए हेद कुरी मी हो के दूत को मी हादा दीनत मी के गुण मटका एकम गसाबो ए नर के बन जवन विस्ना हेयोकम कुरी सदगा कुरी मेमति एकम को कुरी व नियत नगर नो ए गसाबो मी नर के मिला क़यामत एम फुर्तमा कमा की यही शिरक में किबाव मीहा के देखोन तेरकम में नियत रसूल हदीस का नियमता में तो एम में बड़ा विरोध वा कमा की कोड़ा शिरक है सहाबे नबी अल्लाह रसूल है को तो एक कोड़ा शिरक की हदीस कुरानी अदरिया देखोन तेरकम में मीहुन के मदह सना क्यों कमे मीहुन लवा मिहादा दी पे मी के गुण मट हादा रगड़ मी के गुण मट का मिहादा दीरत मी के गुण मट का मिनियत व मिगोस नियत व मीहा बस किदम में हावर का सदगा को देस ए होरिहा सदगा की यही एना के बात हम फत बारो ही न मैं नमल अमाल बिनियत नियत के मचकन कम बिना में बनी नियत इखलास ते करने देवाना अदब की मुदा हेदा कुरा इरुगा एमिया को लोब कुरा एच्चको मुदा हेदा कोरंगे वज्जिगेगा बेनो नति फैल्लाला फोन एच्चे नो मी होन देम्बान रंगलो एतिस एल्लादुमगे बदलुग हेयोफोरु मट्टका मीहक दिनुम केदेविगे बाकम एक मुदा हेदा कोरन जेने मीहा एम्मे लोब कुरा एच्चे एम्मे रंगलो मुदलुन एमीहा अतुगा हुन्ना अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान गा वही कोरवनी लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून मीहा के हेयोकन तत्तमाने कि फूरिहम वेगे नुवे हेयोकन हासिल वेगे नुवे मीहा एम्मे लोबि कोरा एच्चकुन हेदा गोफ मद्दांदे एम मीहा लोबि कोरा मुदलुन एहे मीहुन्न बस हेदा कोरम मि जेहेनि अदबे रिवावेगिन आस्वे सदफुंगे वेकलुन तेरेन बेकले अर्रबी' इब्न खैसम ekale faanu arihan eddok fagiren annani fini musumegga salanje humattaka kale faanu wada noni me faqiru mihage gaatan e rega wada gannawa ekale faanu finin rakkatiru humattaka gaaga alobba fini hedon heda koraba wada gannawani giya eves mi honna nenge gota reganuge wagutu bekalun dobe korabwa che bekalun ege beenun jef ovva gosmi heda korani mi heda korumge emme mativer daraja emiha lobi kora echen e lobi jefa ege hituga e beenu me ovva ves beenun jefwa mi kan heda korum
timmana kamaka sirru sadaga kurun maanaki faaluga sadaga kurun goswaha kenno bayen halatta ki faaluga sadaga kuran je halatta misalaka mujtama egga etanuga mihunna ki sadaga nukura bay dahiveti bay emuge mubbaru baynama etanegga faaluga sadaga kurma ki edevigen wa kame kiwe mihun ekamuge macca lobi jessu mattaka ema bayen halatta faaluga sadaga kurma ki emme rangalu kame anebba hadatuga asla rujua wanya emme rangali sirruga sadaga kuru faalu kor nuje hadate vejje sirruga sadaga kuru Allah subhanahu wa taala Qur'an ga wahi korwani in tubdu sadaqati fa ni'mahi tebe am sadaga faalu Qur'an mego ves rangale manaki faalu ga sadaga kuru nangalu Abu Bakar ga faana kade faana ga mule mudahida korwe faalu ga efoga ayatuga bayan korwani wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairul lakum adi tiyabami hon e sadaga deni e sidru koffa faqirun na sadaga dekam gawana me go heyokam bode ehma emme rangale sidru ga sadaga korun ekam go faalu ga sadaga koruma ki mana kamenno muhimu kamaki niyan ikhlas ter koru faalu ga koraru bay fahara shaytan as mihage hitan e bawaddade dekkun ter kamuge shuur ehma sidru ga sadaga koru muhimu hataruwana kamaka sadaga kurum mi aharuga iffaharu kura kamaka mul mihage umuruga emme fahara kura kamaka nohadashe madun sadaga kura unasse sadaga demigen dagota daima kura sadaga te kamga hadashe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuraban ahabbul a'mali adwamuha wa in qal allah ge hadratuga emme lobbet kam boduvegen wa amalaki ei digu demigen da gota kura amale madu yesses kora heda ginawu menno muhimi madun seda kures madun sadaga kures daiman ekan kurashe faqira ka sadaga kol inage halatu rangalu wan dengena heo forwa uleshe umuruga effaro ene eched dikolla fottanu lashe heo kamaki mi musuma nimumen anna kamenno faswana kamaka heda koffa kalano govu wara gina fara koreve kame mihunna heo ech deni ech dehetun deni di fa kama ko ya vidigen kala govani bay fahara mihunge kyariga ewa dakkan neveni meveni mekati manna meveni ech dinime ane ba fara e di mihage korimate ena undagu wafada wahaka dakkani bay fara sidala bonani tibaya dinime eveni meveni ech timanna dinime hi tigota tikanta korani ane ba fahara nosida ibaratakun deha wagote dakkani ewa ismana korevegen wakame mihage sadaga batil vegen de ekko Allah taala wahi korwani ya ayyuhalladhina amanu e imame jemistakone gorwanuga mi ibaran asiya ya ayyuhalladhina amanu e imame jemistakone mi ibaran asiyamu ege fahatan annani manakame nuwata amure manaki samal washe me adu gorwanu evija ya ayyuhalladhina amanu e imame jemistakone me atuga wahi korwani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalagoma undago kurum sadaga tabatil nukurashe sadaga difa denge batil nukurashe misifa horegen efoga nimmadumge kuriga ramdo mahe badale fotima mi duwaswara mi waguta munasabati ve dekamen handan kolle dena rasulullah sallallahu alaihi wasallam emme hewege mba sadaga tegterega bayan kodde ba fe ramdo mahe kura sadaga rasulullah hadis korawani afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan emme hewege mba sadaqat ki ramdo mahe kura sadaqate ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ramdo mahe enu mastakavre boda heda kurumga farwatir velava muradi velava dilati velava atuga hunnechi heda kurumuga ehma ramdo mahe badale fayiruga ಫಲಸ್ತೀನುಗೆ ಹಾಲತುಗೆ ವಾಹಕ ನುದಕ್ಕ ನಿಮಾಲುಮಕಿಯ ಯಾಬೆಕ್ಕಮುಗ ಗಬೂದು ಕೊರವೆ ಗಜ್ಜಾಯಕಿ ಮೇದ ದುನಿಯಮತಿಗ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡತಿ ಇಮ್ತಿಹಾನ್ ತ ಕೊರವೆ ಮುಂದ ಎಮ್ಮೆ ಹಾಲುಗ ದಿರಿಯೋಳೆ ಮುಸ್ಲಿಮು ಉಮ್ಮೆ ಎತನುಗೆ ಆಬಾದಿಗೆ ಬೋಡು ಪಸೆಂಟೆ ಮೇದು ವನಿ ಬಂಡುಹಾ ಹೋಣು ಕಮ ದೂಕೊಲ್ಲ ರಮ್ದೋ ಮಹೆಗ ಹಾರುಕಾ ನೆಚ್ಚೆ ರೋದ ಬಿಲ್ಲಾ ನೆಚ್ಚೆ ಎಮೀಹುಂಗೆ ತೆರೇಗ ಎತನುಗೆ ತೆರೇಗ emihun duwalege kottunibe ha honu kamga etak kudakudin mihares marwej kaani ebbes echennudibe boneve gotuga rolan hibbareves banu havegen rolan hibbares nuhore kudingaga isna tasavvar vis nukurave aharmen tasavvar nukurave kibe aharmen sufrat matime daharmen beeno kommech liben horima
ekam ko handan nattano lashe mi ramdom ho ge fahudi hage emme muhimu reta mi oddani ona hire reta ko tere dailatul qadr ya ummid kore bodti reta ge bade wara fasiha wegen wa kamet sadaga korumaki hama phone gengule komme mi heka transfer korave lari emi heka fonwa leve beenu ebor Gaza ya miharo sroda billun ta intizam kora bawar jamia tan ebor etan tanuge mawlumat hodan ehi teri kame for ko deshe islami ummatu ge bayeke beenu ga marwa mun edane ke kolomuga harmenge mudalun harme heda kurashe lobi kurashe hama yaginum vesechen heda kogen hitama in qur'ane miyadu kavvaluga tibi baawaru mihum harmenna kon iye mitanuga diriulunga mihum marwegen dia baawaru mihum ummido bakore duniyan anna kihne ummidu korakan harmenne ngoni ummidu korakan harmenne ngoni gurwanuga Allah subhanahu wa ta'ala e khabar devima Allah ta'ala wahi korawani wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut tebam tere mihege macha maru awmge kuriga ena heda kon Allah ge moge heda ko sadaga ko hiyo forwa hadashe ki vegen fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin maru anne hindu gaina bunane Allah timanna ngad ajal devashe timanna wagut kola devashe duniya matiga ki kuran fa asaddaq Allah ge moge heda kuran nobune namaz korawa hake nobune roda hifan duniya fonwa wa hake Allah ge mawga heda koran sadaga koran timanna duniya gadi ajal devashe kuda koda wagut kola devashe timanna koran benu kankanga botte miha maru anna wagut kora ummid wa gurwan ga bayan korban kimi sadagatu ge wa ka ayatu gannani e sadagatu ge sabu miha ge kavvalu ga libe fase hataw ge bodukam kavvalu ga libe luikam ge bodukam wagut komme miha ka besas dana ajala ki enge echenno miyadu sahar me duniya du ko hinga adan jehdan e maharu me gatuga mi forwa afre mudalu ahar men Allah taala devvi echako kom mes mimbaran haru men heda kurashe Allah ge maguga mi heda beenu jefwa bawar mi hum ummatu ge batibbe miyadu Allah subhanahu wa ta'ala darbar ge jawab dari umattaka mi wagutu kola tayyar washe eme fawkam kan nimmalum Allah subhanahu wa ta'ala ge hadrat ge lobbet kam bodu wegen ba amale gotuga rasulullah hadis korabani ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim muslim ge hitan ufawir kam waddadino ufawir kam waddadeshe Allah lobba amalen yaki sadaga kurmaki muslim ge hitan ufawir kan dibe kame Palestine kuda kudin kara hani coach he kam be bunani bana he ke beno bani bana he nubune duniya vihar me me ka mi rechi wa ke no bana he ekani fude timanna menna fuja fona roshigande be semi honawani molkewma kam mihar nusaf bofem bege ngoleta etan ahare Gaza ga holberin karante nolibe haru kaane cheroda villa nechenne banda marwegen dani ummaten ekkon ahar menna ehi evene magutta nawasve ekan koruma ke ame dahar menge macha wajibe efog hadis korawani wa yakshif anhu qurbatan adi muslimege faratun datikame undawukame filu adino ema datikame korumati fonna muslimaka heda ekkogem wese datikam filu ade vidan efog bayan korawani wa yaqdi anhu dayna darani veri muslim tere horajjika ingene wani darani filla wadin kommes mimbaran ege engene miyeku dara forikan emme koda wegen enage darani kommes mimbar lui koddeshe ena lui kan dibe ena hita ufawir kan dibe ege sabun darani verin emi hunge darani du kon nulashe ege terega maru wegen diuma du kon nulashe heda korave emi hum mudaluge ahul verin lar dibe emi hun ege ehi tere vedeshe emi hetu nagafa darani vejja ege bayil bis uni koddeshe ufawir kan genesteshe ثواب درمتي الله سبحانه وتعالى حضرتك ام فوكم کا بیان قربني وتطرد عنه جوعا ميهگه کی بهم بندو ہے کان افلا دیشه معنی کی می امتوگا مسلموگه ہشگنوگا گوناونے بندو ہے کمگا ہوریکن انگیجیا ایکما اہی تے ونگ گوتکا اہی تے ودیشه ے بندو ہے کم فل امیها ے بندو ہے کم سلام کرمٹگا کورونگ ہیدای کودیشه دعا کہ اللہ سبحانه وتعالى armen emmenni mudalla lobi horoma ekkom bese muda heda kora ba ekkom galevun adi aron menneki aron menge mudaluga baraka Allah bafa ba ekkom galevun adi halal gotuga rizqu hoda e heda koromga aron menge umurge hayatuge baki webba heda kora ba ekkom galevun adi aron menneki qiyam do aron men kora sadaqatuge heyokan aron menge heyokam ge mizanuga tilafatuga leviwegen ba ekkom galevun dua ke Allah subhanahu wa ta'ala temme be kalonge wagotuga baraka Allah ba umurga baraka Allah ba ليلة القدر حاصل من توفيق دفهم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله.